Sanibonani. Ukhehlelezi lona. Hey bafowethu. Ngaze ngafa ku YouTube abantu abafuna ukuthi babe nama views. Umuntu mayebona nje ukuthi video yakhe ayiviewa noma izinto zakhe ku YouTube abazibheki. Uzofaka athi ukhehlelezi usethe. Ukhehlelezi usephinda wavusa umuntu. Sengujesu yini mina? Kahleni. Hayibo, kahleni bo. Nabantu ke sebeyogijima bakhole yonke leyo nto le. Angahleni bafowethu. Hey. Ake nikholweni nikholani yeke nikuyekayo. Hey nike ukhehlelezi phansi. Bonke labo sikhotheni laba. Wonke umuntu ofuna ukuthi into yakhe iviewe bonke akanayo viewership ku YouTube. Ukhehlelezi usethe. Ukhehlelezi sephinde wenza ukuthi. Ukhehlelezi ehlasele inkabi. Ukhehlelezi sebonakala ukuthi hayi kahleni bo hayibo. Hayi kahleni bafowethu. Ukholwa lokho ufuna ukukholwa uyeke ufuna ukuyeka. Athi nje umuntu uzoyikholwa ukuthi uyibonele ivideo ukhehlelezi. Ukhehlelezi usethe uJesu wenza ukuthi bayeke ke ukuthatha ivideo yonke bawohlepula lo piece omncane kodwa ngoba bangitrendisa akunankinga bad publicity. Bafowethu eningadlala abantu Hayibo ukhehlelezi dead akukho yini okuhla kwenzayo ngoba lento lena into yabantu ake ninake nje kwesinye isikhathi bafowethu eke nimncoma ukhehlelezi ngelila noma nimposta nisho ukuthi ayukhehlelezi ukwenzela ukuhle kubasizile abantu wazenza izinto eziningi wayisiza inyanga isize kakhulu nabantu abasiza ayikwahleni bafethu nesixoleleni. Hayibo njalo kuba ukukhulunywa ukhehlelezi lana akukho kuhle ngakwenza. Hawu khona nje umuntu osepostile ukhehlelezi sevuse sangivusa umuntu oshonile. Hayi ngaze ngabhizi bona abantu abashonile. Hayibo hayi